Uyu munsi ngiye kubereka uburyo umuntu akoresha robine igezweho hamwe n'akantu kajyamo isabune. Iyi ni robine ikoresha sensa, hanyuma aka kantu kitwa sopu dispensa. Uburyo ibi bintu uko ari bibiri bikoreshwa, uburyo nyabwo ni ubu ngubu ngiye kubereka. Hari umuntu uza akamera nk'aho ashaka kuyivuna kubera ko ntabwo ari kubona ahantu ho gufungura, ntabwo ari bwo buryo ikoreshwa. Hari n'undi uza agasunika aka kantu ntabwo yabona amazi, cyangwa akagakurura ntabwo yamuha amazi. Kakagombye kuba hano hagati na hagati. Witegereze neza. Hari n'undi uza agashaka, urabona iri jisho ry'umukara, hari n'undi uza agashaka kurijombamo azi ko ariho bakanda ngo amazi asohoke. Ntabwo ari uko nguko bimeze. Itegereze nguhe ubumenyi. Winjizamo ibiganza gutya, murabibona ko amazi ahise aza. Ni uku nguku iyi robine ikoreshwa, hatazagira umuntu ugucishamo ijisho, utazajya mu bantu b'abasirimu. Hari ushobora kukubona ntabivuge, ntagire n'icyo akubwira akakwihorera, ubwo ndakurabuye. Igaju nuko nabaye ngenda kurabuye. Bakita soap dispenser. Soap dispenser, hari umuntu uza agatsindagira akakumureba akagatije. Ntabwo ugatsindagira, ahubwo icyo ukora ugategaho ikiganza, warangiza ugakanda hano. Urabibona ko isabune ivuyemo. Ubwo rero uyu munsi niyemeje kugira ngo nkwereke uburyo nyabwo robine igezweho ikoresha sensa ukuntu ikora hamwe na soap dispenser. Aka kantu by'umwihariko kajyamo isabune, aka ushobora kwibaza ngo isabune iri hehe? Isabune ifunze hano munsi. Munsi y'aka kantu hafunzemo icupa. Yego. Ubwo rero ubutaha ndizera yuko uzakoresha ibi bintu byombi uko ari bibiri mu buryo nyabwo kandi mu buryo busirimutse. Kanda subscribe, ukore na like, ubundi ujye ukomeza wirebera inyigisho tunyuza hano kuri iyi channel Igaju Technology. Welcome. Ciao ciao.